okujaguza ekiro kya EDR Adha aha muzigiti gwa Rwobuyenje omu Rukakiika Mbarara City amaani bagata omu kushara enyamaishwa okwenda kuhikiriza akamanyiso k'ekiro eki kandi omukoro gwakurirwa imamu w'omuzigiti Sheikh Yasin Sengoba. Allah anatujia mu Qur'ani nti takwenda mpuze enyamaishwa ezi, takwenda rwamba rwazo, walakin yuridu taqwa minkum, na twenda mu okumutina. Yasini yashaba abasiramu bono kwetwaza kurungi bakagarukira Allah nuko no kushaba government okongera amano mbyo kwerinda kandi tukiga n'abantu batahi bitu kuhika hihi na Ruhanga abo kuba omuntu ari mu mutima gobwa Ruhanga omuntu obu yakuba yakupozarata tokashanga bana bishomero omudomtri yabo ukabatekaho bomo bona bakasiyo murundu gumwe nkaba bisha ekibakozere. Bamwe abasiramu b'omuzigiti ogu bayereka okushemererwa abo kwika hari ideji na Ibrahim akana kusara omwana we Ismail, so iturahangajya ngo tusare bisoro. Alhamdulillah tuzakusara tuenjoyinge idi na n'abana bitu na families zitu. Izoba nkere twinebero bishatu kurugera izoba nyenshakaro rwa katano na n'urwa mukaga basa kuguma niwe wabo n'ubusobozi otabutungera izoberera korateho nerera korateho kubasa kugira ngo ni ushare ubasa kusanga umuntu atine cyayine erizo atakumanya yidi neza kutambureta konkogwe rango yabasa kusara yabasa kuba ari jo mushaho yatebenkanisaje yahita abantu be yabakumanya ngo aba tibarije bajaguza hamwe nakurwa batamburira kurunji. Allahu akbar. Twazo mu district ya Kamwenge aha muzigito gwa Kamwenge Main Mosque bashabira abana bisirwa bahekera kandi bashaba government okongera amano mbyo kwerinda kongera imyaro obase kugira muza ekisa Allah wagaga wazo omuntu tomukwatibwa nugu tomukwatibwa fitina Allah yamusitude gwabadde duka gwabadde moroka wenna wongoli Nabi Yusuf akakasa nti Allah yabakuwadde ekyo kyoberoli. Abasirama bahita mu kujaguza ekiro eki bahiga bagenzi babo butosho kwatana sana no gutuma bakusasira abantu bakasese n'okusabira abana enyikiza ningashi enyede sankuru yona eyamadini netwagisa kutura kurungi n'abagenzi bitu twasima kurangura hanga turinze yatusa nakubera izoba kandi abasatwane cyanungi nsubirwa mu ngabo kirere cyo kurya mu twakorana sarade tere murwa bitari muki habo kugira entegatega nonji no kureba ikintu cyo bwegese akabanza kutwateraho. Gasha kwa Ram Edwin hamwe na Anthony Twine.